Pwy ti? Llyr. Llyr Alun. Sorry. Be ti'n neud? Neu celf, A music, actually. Hoff gaws? Y chewer sticky, fatha dy fam. Hoff gerdd? O, wedi efo un, Dylan Thomas, dim ond sgwennu fo, mae'n mynd I need to be myself, I can't be no one else, I'm feeling supersonic, give me gin and tonic. Am dro, taros mewn. I'm walking. Ydy pinafal yn berchen ar bitsa? Perchen, as in fatha, fod arno fo. Each to your own, Dwi'n busnes fi, bydd yn bobl neud ni. Faint o gloch ti'n codi? Fucking rhydd iawn, dyddi yma. Fyta fucking 6:30 bob yn bore. Be oedd y llun dwythau ti gymryd ar dy ffôn? Llun dwytho oedd si tynnu selfie mam efo fi a gitari'n cerdded i interview. Na, Be di dy habits gweitha? smocio oedd lyfi stopio hwn. Pa raglen esbydrec ti am sgamio nesa? Dwi'n gwybod beth sy'n ar gael. Be oedd y text dwytha ti yrru? Diolch mam, 3 kiss. Be di dy hoff ffilm? Chicken run. Hoff movie quote? No chicken escapes from Tweedy's farm! Hoff air rheg? Hoff air... O. Gorfod yn cont ni. Be oedd y peth dwytha i ti drio am y tro cynta? Sorry. Chicken teriyaki drwy'r blaen, actually, oedd lovely. Faint o sgôr sa'ch ti'n rhoi'r cyfweliad yma? 3. Tara, Llyr.